Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambulu binaka. Si kwe ungo na pakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ende indai. Era sa tiki bungole bunga lelu ni bunua kibir na bibuni wai mera soma na non reidula ni misila. Ngome baka nisa tiki butete tiko na mate ena nonda bunua. Ni tukutuku e pakaleleka ko Dr. Basharata Munsi maine songo ni Fiji Medical ni sember ni ratu se kilandi ibaki e bide ni sawer ndo labako irna buni wayongo. E pakaleleka ko Dr. Munsi nindo na ibaka kile binaka o yana non rasa kauti reani na leoni bunua e bolimbula e boreta o bunua e frame ngene mbete na ministani mbula nindo ndo numerna sanga ni dhuleira o ira na leoni bunua kasibi na bitsonga bula mba kini non rambula ena matani to Samoa e boreta kana ndere katani tambani mbula ni sama ilenga e tolu sanga buluka ruo na leoni bunua ena buguni misila na tutu e dingomi ni sa ronan rau basang buluka tolu na leoni bunua e tau bir na mateongo na misila e na loma ngani ruo sambuluka ba na yau sa oti. E sabi kan tita kanikuwa na company na Pacific Fishing Company nirisata kata tikungana linga ni bingarabi e na bana singa nindua na madhawa. Ngwa na buku ni kiana kune ni sa laylay na wili ni tuna e pakande o takiani. E pakarita ko Iqbal Janif na chairman ni PEFCO ni sama ipakatakila italanga endo na company ni ngangika Amerika e nabuku ni kiana sa sianga ni rawa ilabu tiko babinaka e na ngaunungo. E dingo mitalanga na kiana itutuku ni bono e toka kina polau ni bingarabi ongo endo nabuku ni kiana sianga ni toso binaka tiko na kiana bingarabi. E pakarita ko Janif ni sa pakanta portal tingo na company e soana itubutuba merao ni wali kina na lenga ongo. E sa tabu kala na ministry ni Teitei ena kena panti kebin na bewe ni mate kene pakambulambula ningele kando pa ngataki ena nondo panua. E pakarita ko Dr. Mahendra Reddy na minister ni Teitei ingandre pa na nona polau ni bengarabi me kakku ni pakabulenga na bewe ni mate ongo kina nondambula na lewe ni panua. E ka Rites Das na buni pola tunde ni ministry ni rito sa panti keba taliti ko e sotal na weni mate me beso mitaki. E sa pagandita katalangaw Dr. Mahendra Reddy ni sa nasyanga ni pagangatakitiko na wani mate ni dodha siya na parakot me tigibutaki ni mate ni singa ni January ni ambaki mayongo. Kinagito, esay sebu ni nga una me rato ba itabikina na tulo na bitadini e nabugo ni norato sa maindingitaki e na team ni Fiji Airways Fiji Sevens kinasotsota ni Dubai Sevens. Ngoe salamuriana kiana mai kadibaka na adan rato o Gareth Beiba e na singini kua. Wilikina o sebulo ni modernathangi kabikini tambu ke iso tambu. E na kapiteni takatiwa na timi o Paula nrani sinukula mbaukina na norato maindingi takitale o aminiasi tuimamba wilimoni mbotitu ke meli nderna langi. Timi ni viti e na tombu bata ke ibrani se Argentina ke chabani e na sotsota ni Dubai Sevens kana tigibutagitigo na singa lutulibu mengo e na rauni na saraba ng gito e na FBC TV. May tabekir na pagaleleka ni nonda itukutuku na kiana ikuri e rono na sema na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pwedeng vinaka. Na wini matinganga ni bebanga matini taki erere maki. Waku ego tani maya na wini nganga ni bebanga matini taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika batilagana. Na makikira o ena mataka bo. Ni ko itiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moniti kina bo rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.